Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kaseng Samla Lumshyiap pelun ka khatsan terik urisau arajar arfuar. Kala pelong ya ke get together com legal awareness. Hakabailai shimmenta di Samla kibasyang basa kasnong Lumshyiap. Hakani kasi resource person kib kentup yung muktiar uwa VG Kynta ulai jingkren syaki Samla ban Pynsngewthuh Halor ki an ki kanun kadba Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Sylvester nong tenger ulai jingkren hakabaide bak jinge trailang hapadeng ke dorbash nong bat ketanat pulit. La pensyanga ki Samla hakani kasi do MLA ke pentor umkra constituency uba Alexander Elhek ubala long kumu kongsan badu MDC jong maukar pentor umkra constituency uba pensyanga NCM ubala long kumu sumbut kongsan. Kusni drasem wan dras terpena ya dorpavio wan duri tingkai bampet bersayang wadangan Allah ngan beisian Kulengi latin lapor pansen hide kong lubang ranggan benda tanah yakin iulang pawai pilih benda ya kagulan tanah yakin Kakerting kejongan kali Samla kau perhat di Pynsngewthuh nasa kadang langkerting yang alakha pun walahe alasan akan dikesnah. Ngayang ni ko menong yalang jong kaseng Samla Lumshyiap belun ban priang subhai chief guest jongi iba Alexander Elhek bade unong nikmat jongi syabay dorba thawan kulis bun ma tahuda jing priang jong fi ya ka pat jongi menong chief guest akan kesngi nismo sarang banyo ya fi unong nikmat bosba bosemphan wabiang kabut kebor balak banyalam khamtang me ing Samla piawa mingi dalam besar kebadai nismo sarong sisa banyo ya fi unong nikmat jongi patrish dong bakit kli ya kimlang kesala ngapiang subharu kumju ya MDC jongi ba PNCM kulis bun ba ya kajing senyang berjongpi ya kajing rap berjongpi ba kajing piang jongpi menong des orang tadi kesngi pilong sisa to brio ubanda kajing mut kajing bekhat khamtam me habide bekasik schedule oh ni menta kadang crowd penkala wan rat ya ka municipal locality but elected village kini merupakan pentron ya ka district council ya ka ri bekerja berdiri berawai hendai ingin skam kajing dong berjongpi kanang pen skam susu ya ka ri bekerja berdiri ngathrai pemdai mafiu bodan bok bandio bandong kaki HDC kadai kaki HDC ke berendok bandio yapi nama kajing start dari sampang berjongpi Apiak subharu ini Pak Biji Kynta yang belum sini advocate songsungan baso kemen sibun banyo yang kiri ustad kiri syampan bansong bansa akan kesnong kemen sibun ba bila pilihan yang kajukat subharu jungi berfindan lang bagi kari kesmi apiak subharu kumju di rambas nong isketris nong bagi eskutet membawa jongpi deh hatin kajing pertemai yang rambas nong basketris nong pengelak lu dan pertemai yang nong kekam jong kaseng Samla Lumshyiap pelun pada unit affair kadau kebangan jeng hane tadi kadau jongpi baro ka kadau jongpi kirang basnong bat ki eskutet membawa basnong ngapriang subharu kumju ya kirang badong jong boro ai li kidong kiba ya ikentu kentha mingi man na kapor kulai subuna uta jindon na jongpi nang tai kiseng long kemiru kumju kibalong kinong sneng kinong krau kinong puten lendi mayang kali kapor bandap benpel semua dan benpal bagi semua komen jong aku noelang bagi EP Samla nama tadi kan cuci apa aku senang berjungi bagi Samla kita teli dan ini bengdon dia program jong kaseng Samla kadi ka opportunity kadi ka kabu yagi bagi dia teli bagi nundung dei ban penduk yang kabu ini bagi dia teli kena mengilah ban le mun ke
Kebawang Samla kita ni kabor ban penjot lani ban penbahaya kesno. Ngat try ni Samla ngila jid dia kata kalian di ban penbahaya kesno. Ngat try ko ni Samla hari di bendon kata kaji atli kamtam apring paramangi. Kamtam apring paramangi namar bateng teng kata julong bajongi. Mismo berlaung ba. Berbor yang gila kemenang yang gila harapun akan dikesno. Lahir lasan akan dikesno. Dia kenduk projol akan dikesno. Kadang-kadang kalau iPhone yang igi borong, dia kelakun kepor, lainnya biar dia maksanya no ban kecil nak kesno. Kalau dari Singapura jangan ban seniang kesno. Om nak sepak, nak pau, nak lap, nak putih, nanti nak kecil star, nak kecil syapang, nak kecil giat, nak kesno ni borong kawai. Ada yang bayar semua yang kecil pulih, yang terbuka logo, yang iba ki sama dijungi hati kesno dijungi, dalam very innovative, dalam very creative, hajuk boru dalam kecil kecil kiri dalam responsibility. Kerana kita pergi bagi jumlah Samla kita pergi, kita mau kita tiada kita jauh jauh susah, ukna ulung kubah jauh rembak. Kami pergi kisah kita jumlah rembak kita pergi. Tiada lalu kita jumpa kebat jeliu kita pergi bawa bidan, agak jeliu kita pergi bawa bidan ini baca ini logo dan bagi mau benar bagi kerong kerong, lalu kita berapa, you bidan kita kiri yang kita jumpa jeliu, bidan kita kiri yang kita jumpa lawai. Jadi kalau berpendidikan sisa si perempuan yang ikut geramba, kemudian bagi Samla kejungi, kidon kecil-kecil. Teman-teman sini kedon dulu program orang yang legal awareness. Cuma bagi boys yang legal awareness, kidon kam jago yang legal, kemudian kam bah kecil kejungi, the self legal, kemudian kam hadu kata-kata yang ini baru kata mimpi ikut Samla. Aku isni you ilah pun bah kata mental illness. Kam mental balong ki petinjam ha ye gasem kene borok warra limba nomor barmangi nimdal laga jong kecil kikli ya laga jong kecil barbor pamaga keren ber batai ber ogru lada malu lada ki kon sama ke bersenam lada di ramba lompe lompa ban malu lada ki nimdal dia self respect lada ki borom sho lada dia lalu nuru, lalu dengan legal awareness dengan nuru, lalu dengan constitution juga di India, lalu dengan logo, lalu kedua nuru, lalu ningkong lalu dengan himnam suami, lalu legal jom, self legal, self respect, kita legal baru kita lalu lagi jadi. Dan kita tahu kedua kenapa bisa maju baru, maka kita self discipline. Self-discipline ketika foundations jom kecil jom way beriu bagi tuan yang kata self-respect bagi kata self-discipline kecil jom pemanah rezeki kuno kita berlek ya kata bagi baru kisah lah what so again kan kemudian apa benda yang om ibu yang polis ibu biji Islam ibu sedih dia hangni niu ikan dia apa so disebut Islam lagi apa baru Islam apa dan segala tuan ni kepada penapi kebor yang kebanyakan penjang yang kurang menjungi, that has to be remembered, to be recognized, but that is also as a self-respect. Kung no but respect, yang kepor kalau berkamanu kata-kata, dalam mengingin respect yang kepor, minum namun baik kepor betul kecil turun dan lagi justat kepor aku kata-kata. Waktu siapa yang dia bangga, awak ingat dari ibu kuriban, yang ibu kumu plus romba, losan berapa dengan UI, bakumno, ipenerkam yang ketika self-respect kejungi, kumno kilong yang ketika self-discipline kejungi, bakenapa ikam kita berapa begini tray, kilong bayar tinray, dengan UI penerik bangga dengan motor kejungi, dengan ini bangga jumpu kejungi, bila long lupa sisa kiri beliau, bedon dia katakan. Kecil 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 kejumpi. Tinggi baru mau kejumpi baru mau kita legal mau. Yo bagai legal kejumpi kita right kejumpi kita right kejumpi. Kau kita ini clear pada. Kecil kejumpi bagi orang. Kita responsibility lah jom. Impact kita right lah jom baru mau. Kita right kejumpi, kita right kejumpi. This all are my rights. What is your responsibility? Kecil kejumpi. Ayah kasam. Dan kalau kita semua hidup di bayi pagi main para baru, kita harai hidup hidup. Kita responsibility hidup hidup. Wajib pay berdoa, baru tengok. Isi orang terang ikut sama, nak makan minum dulu ni. Isi orang bayi bayi pagi nak lagi lagi. Kita hak kejungi pimlek benai ke hak kejungi, pimlek hak kejungi. Yang klis way lagi dia mulai.
kumukun, kumusama, kumayi kesem, kaya responsibility ke juga. Don't never kita kecil clear, ya kecil long renjeng baru renjeng juga. Don't never kecil clear, ya kaya kesem ke juga. Don't never kecil clear, ya ulang masalah ke juga. Don't never kecil clear ke society, ke mana mana kan, apa usaha betul, kumusama, kumuraba. We don't ever kecil clear. Dalam mana apa kita self respect, kita self discipline kecil menjugi. Lalu kita belum yang terlihat away, bentai je kelawai. Ini terlihat away, bentai kelawai kita kalau kita jumpi, lalu lingkong service dalam lagi. The charity begins at home. Dan the charity is not begin at home, kita malah berpuisi kedua betul. Jadi itu tadi saya hamil untuk benda. Kalau kita semua ini kita protective berjaya, kita buat kita harga key step, kita buat sesuatu lagi. Kita kalau beriu. Kalau juga berbiang sedang dan diamet, kalau berbiang self respect itu, berbiang self respect itu, kerana pengenal Yusuf, orang berawal pada berbiang itu kamu juga pada kasih dari business, dari kampanye, dari kampung, dari kampion, dari kampung, kita kira hadir, pengenal berbiang kita kita lalu bertanya self lajong, kita self lajong kemudian langsung tu ini berbeda step exercise berbeda. Hitung ini ambil ini. Maksudnya apa? Hack kerana itu betul. Jika apa ini betul self discipline. Ni ada ini betul kita self discipline. Nomor hitung yang dia bagi tawai. Apa tahu kita ain jadi betul ain kebal. Kalau dia ada yang hendak siap macam ni. Kamu semlong kita. Kamu semlong kita. Kadang ada kadang nano kajing kawan bantau kini ni skim, bantau kini ni tourism kini ni macam tak kita sokset par. Hendai dalam kajing kawan kepada yang apa marriage laws. Kimi siapa tak? Kadang ke marriage law bantau kini ki legislators jadi. Kan berapa sokan kalian? Kata marriage law, state law. Ka supersede ya central law. Government kajik punya thok kaki pastor ada lagi claim jok ini bola punya thok. Hak kita yo ini license ada punya thok district council. Yang kata kalau kapkai kalau tak formality. Kap kadang kadang waktu tu ni pastor mau prak layu tidak. Lawan sakmat yang bawa biwat please help us. Because the state law is overriding the central law. Nomor 4, district council ni kalau adopt yang kali ke Indian Marriage Act. Kalau Indian Marriage Act kali ke central law. Kalau adopt ke district council. Lembah kali ke Indian Marriage Act. Kalau district council ka license ni ki pastor ki balang berkeluarga. Ada berkeluarga tu. Hagi betul bahaya untuk orang masih. Di lembah katakan challenge apa High Court, सरकार के हमें कसकंडे उतरम बात सोरा इतका verification बात चिपनी थो देखी खड़ा देखी pastor देखी nama orang kanun dan cerita kanun itu देखी tu kiba mah apa pun itu kiba bahkan dan lagi jauh kita ke decision of marriage dia kan kementangan sulung nonton kancing air record bagi kancing air kedua ke record yang kancing punya thok jadi apa punya thok ini yang paling देखी खड़ा है pastor kali yang tadi jadi jika mengapa menambah tadi kita sudah apply jadi ini jadi kata kapor kita pesan dalam ada ni kapor di dalam chief executive member ni kerana ini subject bagi langsung kendit ke dalam nomor bah kita poin terkait bah kum kini kabel apa sampai ke legislative assembly jadi ni kecil itu kalau bah percaya ini syakman idei benediknya awak idei legislator semua mentau IT kanun bernadai macam itu bernadai. Kesusu apa orang lima agar pun mention kim dan ki IT kanun gobian. Kalau judon katakan hawade kacaka berputar judon kejenisnya kelun cuma dan kibar jela kilong try bon हजार acres की जगह जो
Jogi uri kasih jatuh. What kali ke dormat snow? Ini tu yang ni, tik. What kali ke dormat snow? Musuh kami ke jogi musuh. Kali ke cakap, kali ke jauh jian bori. Uratin yang kali ke cakap, benami. Driver jauh, try jauh kali ke cakap. Lalu kami nanti terke, saya jauh sedih seru. What ke cakap cuma uspon. Kali ke cakap jauh jian bori. Tip ni kata. Bab nak ada kapal ini paswet ni dong pertasyon. Nakram. Ini mai bawan cepat bagi nak kapal yang haru lima pelas. Kemudian ada kes besar di Januari. Kemudian ada kes besar di maka ni cakap. Aduh aku ni cakap di Moscow. Kali cakap apa? Umrah kan try di Januari. Nomor kali ka Benami. Nama kita kes kalau kita jawab. Misalnya beliau ini cakap lu try dalam matra. Masa yo kam try kalau masuk. Bagi cakap apa next kembali ke sini. Next kasawan ke sini pak. Sweat juga try cakap ni. Kasawan sudah masuk. Tapi kalau apa betul ini kalau apa kami Syah berbuat ke Meghalaya Land Transfer Regulation Act of 1962. Kalau dorang kecil dia perhari cakap kita. Dia lemah tu kalian misalnya beliau yang kata protection. Kalau transfer of land from a tribal to a non-tribal or from a non-tribal to a non-tribal or to any entity or company. Umrah transfer kan beliau kata sanction from the competent authority. Ini semua iba partai nelayan macam atau kapur. Ini iba spearhead yang mereka ay. Dan katu bagi registers kemasta. Di nilai ke 62 nilai ke berapa orang ini berapa? Lembah ke 62 nilai ini district council code. Nak boleh yang paragraph 4 dan paragraph 5. Siapa? Kino ki cases yang apa ni mamla bagi tribals. Bagi shiru tribe. Jauh tu kan area berapa di district council. Kadang district council code berapa bisa. Rak ini point dari criminal cases, next iwani ki civil cases. Kadang district council code berapa bisa to the exclusion of any other codes in the state. Kimi codes kita dalam kabar bisa. Kadang kita tahu kadang kita paragraph 4. Kadang paragraph 4 kila petenya ka khamsakman instrument of accession. Nama kadang instrument of accession. Kabar kita annex agreement berapa orang macam. Kasadan kali kata jing bisa dangi tadi kalau penuan tu form tu district council code. Insya ni kita ke code of the federation. Itu kita yang kita. Kita ke federation code of the Khasi states. Tapi orang kata orang bawa perjalanan, nampak orang bawa kadang ke jing persiang jom kesokan Meghalaya mentah. Wah jing persiang jom di Lumshyiap away ke jelah. Nama kim suhu ke jing long special jom jing berdeh jom cakap sini. Kira kuah ban penggelam. CRPC dan CPC jadi subjek kepada tajuk lah. Bahawa dari mana orang pergi kalau dia tahu, dan semua ia percikan bahawa wajib mak hatu kapur dan menjadikan tanya mereka. Bahawa CRPC dan CPC kamput dari por banten dan extend juga kimi semua state Meghalaya. Ada tentu areas dalam jangka lupa. Kemudian likely kiwak banka cantonment. Hal itu likely kiwak banka cantonment. Kemudian ke jail road, ke police bazaar, European ward banka cantonment. Hal itu ke area Kelantrika, ke CBC, ke CRPC in total, both spirit and letter. Dan dari segi kita tahu ke state of Meghalaya, ke CPC dan ke CRPC. Dan ini boleh paragraph 5 to 62 kau mak kinum terikam kini Bapak yang tanya hakam tu kabinet dulu bapak sekali dalam atau apa? Bapak persajur ngomonglah banyak tam yang dekat constitution. Constitution tu bapak lah menceritakan kita CPC atau CRPC.
haka ji misal ki cases ki bade ko ki tribal area so si claims na kalau kita ka jingi orang but kalau kita ka jingi subject na kalian ki DC jo disclosure dekat berusia melibatkan upaya persiapan bersungguh dan posisi mentah yang lebih ke CBC pada CBC ke rekam selesai baru ke jalan yang what ciki village tour what ciki district council tour what ki go to this end to ki village tour malam ke rekam kalau kita kerja tanya bahkan kam rekam kam long kantung ke notification bagi sarkar ni Malaysia nama kalau nak balik kantung ke notification ke rekam selesai mentang yang pun suhu ya kamu nak yuk kata kerja rekam ke CBC maka CBC habang bisa ki cases sama district council ni perlukan ke CBC CBC ya ke spirit tu kan hendak kita kerana kita rekam ke kerja bom rekam kapoi kalau tak ke motive behind suki ngau yang ni maka district council kan sustain maka sebelum hakapor mensyau dan William mensyau ayam jauh kau tak level mensyau lafai ka kes apa high court bab hakata kecing bisa jo kan body high court itu apa law by Indian Limitation Act come apa Meghalaya like law begini right di war but determine hendai namar niyo sarkar Meghalaya kaba big spot kaba big home orang kita ki minister tu kita ki beliau ki kuat ki scheme ki kuat ki club like percaya kali ke extend the Limitation Act habro we kami Meghalaya kadang kadang we Limitation Act balik mendai extension Meghalaya kadang kadang insya Allah kapora sa kali tu ini kapora sa ni lang yo kita kaburam ka bakam ajo kadang ni biarin hayat telesle kasi RTC CBC ki club penjaga kay Indian Limitation Act nanti ki an Central Act kim check hendrai kerja yo kesakar lajak ayo state lajak kita sampai kelak apa kon legal awareness program jisha dari bhavat ni di legislator namar para ka fail kilo di policy harus state fail maramong Padahal kamu kan ain terekam, kalau terekam ke basyai, buat kot kakia, afil kan kot kakia. Padahal kamu syai, kalau terekam, bagi ain yang kena day, buat Kynta Lumshyiap, afil Kynta Lumshyiap. Padahal afil, di rugam terekam, bagi ain, akan jadi bagi pulih putih, kaya untuk Nafarai, dan fil ki ang ketulikan kumduban aikan, fil aikan macam macam. Ada masuk nombor, ada pulang dari bentar ini, mar ini ni. Ia bisa mengimak pandai. Mereka dari member of Meghalaya Legislative Assembly, ini ada tu legislator. Semua apa legislator bermula legislation bermula. Shnaan, pemerintah polisi bermula. Kasih congi hadu mentah kepil, nama pemimpin kasih ekonomi polisi kerobian. Kadang baru sepatah, pion kat Kynta Lumshyiap, pion kat tourism, pion kat human resources, pion kat mineral resources, pion kat jinglah. Yang fail nama yang legislation. Termasuk I play the pang Samla Lumshyiap. A very beautiful program. Tanpa nak benda jupi di Samla Lumshyiap, nak benda jupi di Samla Lumshyiap, kemudian kami lakukan tradition kemudian. Yang berbuat codification. Kemudian codification. Codification kemudian perkelaannya ke praktis juga. Memang ke regulation.
Kimong legislation, kau codification, but codify, yang ayah sinjai, but codify yang kita merangkasno, but codify yang kita samlasno, but codify yang kita langkrisno. Kenapa? Everything it is written in the book of law. Kalau yang baik pun, yang merangkasno site under which provision, he issued a certificate under which section of the law. Kalau very important, video ni bab biji Kynta ni sa company. Ana juga tu kerja lagi ni ya, ni pasal belum kita selesai. Video kita ai jual pusru. Jadi ni we right. Yo sarungan aja yo promo na beli. Tabangi tulisan di haplong. Haptip lut. Magora yimte di tulisan very dangerous. Here kapag kakia here ka pulikuti here ka naman politician di banlong Mr. All-rounder structure di dito damti pan ya engineer di damti structure mo ba kan structure di pajak tadi dito takadaw pinigan mau bahag kung Samla jo Lumshyiap lon balasan dul yahi ukhasi hakasan sharp but hakapisha very big thank you to the Samla Lumshyiap. Anak orang orang pun tuan ras wan gong ni gade. Pelang pelang disebut. Ada ngintip na wan. Da ngintip traditional practices ki jomi. Ban codify ki, ban pentelaan ki. Kenapa dari high court dinam yes ya section. Kalau apa kam ki kam boy ni. Tahu anak French pun yo. Kynta boy. Apatang gawin, I believe in this Samla. You are the visionaries of Lumshyiap. Nah, inilah kem. Kei ngapa ban om ni kerong ba? Ban radikong, ban yukun, ban pendu, ia kena bikin new drugs. Dan polis department orang inilah, orkid orang inilah, marba, inilah ban. Se interact ban man way Samla, ban man way syam. Te nanti kau ngangkat pat ya pikis sama Kynta ban spread kami say ba ladagin ya trilang la perlu ya kan jisnu container drugs ladagin pinapay police ngam tharai kung makin ki asam tar covid di ladagin lagi hiudo ladayu i police but magistrate tikinong di buhay nong di yumot kitab kamas lada maralit haidin magistrate police kipan hap kimas kipan kuai ya keren do nak tak kau boleh ki covid ni po yudo Kynta apa kata kedai kau te hakoi ni awareness program tau ba apa scientist ombal lare kinong seni au lare kinong di dukan kiting tangi police but magistrate buat kan pentoy maba covid penting rai police magistrate ni dia kajo ni te nak tahu ni hap le ko ba ong baik ni hap long self discipline yang kumbalong sama dan mas ni dai kami like ni tipang di ngapa orang ni ba ladang ye terlang definitely nilak kan dia 1% kadang macam ini kali kontrol lah kadang 1% let's say nilak ban lokum boy ka role model village no nilak no ladang ye terlang Kynta ni dah yu iba ki Samla macam ni ke ba shongchet kilap pasang no kalau jam double crowd but ki Samla tengah try kami say kalau ba yin on aim the drugs but lembaga terlang lebih baik ila but spread ya apa kiwi Samla but request kau ba aku kesini yin don ka program dan spangka NPS case yin part ki experts ni don ki DSP but ki ATF jani ki papai yebi ki Samla berkai klang la penida ban kawi ka session spangka nika pokso bercrime case ni tingin part ki police lady officers kenapa kin lot of questions ni late soalnya in part di speak kan kong jadi ulang berkong di speak Sandra mengha ki kena kantai ila pergi jengli kam seo ni openly kam tan ke sel rai ni tai di ngatai komba ong kiwing ni jang ba si Kynta that session for NPS case but kini ka crime scheme ni di tangkini try masan minit lain modern 5 minutes lah sih apa di kebaikan pun ini ka
kapor ba phila kho dingin sana dan kran kini kadong krishna bojam dengi lalong nadu arja kasau lalong permanent yang ni nadu arja lain yang nak kapor ni po shnami dengi masau nadu arja kasau ni ramne ni snyau tenat ba hilang shisha ki permarjan la khayim mani do barsno mala shimta asin long ki marjan pa pro setna nadu barsno ske krishna pa the same play bi but ni ya trailer play kan ka